Jinyo jingbet jong Star Cement banti yo motion hapo operation not lengba ka jing jingbet jong Ministry of Forest and Environment kan longkum ka jing khangba ka ban pli ya ka jing penjot ya mai mariang hapo Jantel district ya kan ila pen pau do ba HS Mormen belong way na ki prio ubra kan pas pang kamariang dan itu environmentalist wa amtang bola kan de la pen mi bur ki jing tho pen pau ka jing persya ya kan ka jing yo jingbet Makam tam ya ka jing ti motion jong Star Cement bu ki ki karkhana di la po Jantel district ba Mormen ka jaga manga lamba ka telefon wala pen pauru ba amtang ba kan ka jing yo jingbet kan pi ya ka jing khangba me kra pen khendu ya ki kendon jaga lantan spat ak ba wala pen pauru ka jing snolungo ba komno ka ni ka karkhana ka yo jingbet ben na po Delhi ba wala ongru ba ka sokar jala ka di ban ai ulah kedau balak kenoru ya ke jengmom nak terekam juga Jantel Asam District Council balkam juru ya ke dalai ki badan hakate kathai kani kadi ka kan jonga bad ba mormen mormen kai ka jeng snow je fi ka reaction je fi halo betuka clearance makayo direct na po Delhi ka Star Cement mo mande ya ka mining hapo bisanat wala laki public hearing ki bambot peluang ni bu sinu kim simnalong kai jeng snow je fi ba ki hiyo baik kumtu ya ka and environmental clearance halo betuka mining kita jadi kali ke bah kada kita kan kumno ki yo apa kan pendat ya ka you kan ya ka public hearing mas kumna ya i lang mo bara ba kita ki public hearing ba thu ban le ante everything na bat kum juru apa DC office mo clearance ni kan you kan kena apulong kini ke penpau ba ta kan ba kadang ke recent ke challenge tungane kan kumno kata ka environment clearance kan kila banyo arsum claim ke public hearing kani ke ba niru ni so you kan so senjia dan so to ba public hearing ni ka claim kin ya you claim ke public hearing kan ang man kamu pi bola puli ma pi la tho ma respond gini ka environment kat kum kajing studio pi kala ka nunu ka ministry jo central government bakan high clearance kampat bendep ya ka public hearing halo kini ki mining ya halo kini ki bentane kata kan man ni nang ban ka bang puli baba kini ke sarkar central government ka dan jo ka amendment da jilen katangam pat yo bhaban puli la da lam kala kata kadan ga kelat ke bakila bande katangam pat kenamo man ngachuya kuntong am pat yo puli ni apa kani sarkar hapo kumagi timang ga sarkar pedeng kalau sarkar ke ba ayu ba penno ba lau jong sai jaga kata kan seki khana mo ti namnu banong ngal kala banong rei kedon ke we ke bolam bakla kedon we men ga jile haji ni ji ben ki kendet menai ba sudah kan kata ngam pan ut kinan marba na confirm ni kata kan kamu kan kepat kai ka rule juga state government pan atau ka ministry ke central ministry ka simbe ya ka ka baka ongga state government ne ka don ka jongga power ban ne ka kastet kedon em la jong power kam tam ha dilla jong ka ba ka kombat khando kam dei ko ma jiwai par ki jilla kombat khando jiwai par jilla ko mangla itu bilang ka ba sepo ka khando ko de jong sarkar khando yang ni par kombat khando jong ni ka dei ba jong try ka dei jong ni kan halor no keliru ni sarkar ka dei ban ya kan sarkar jilla lada ka dan sisa ka ta jing ke jing ko ban ya da kan ya kan ya kan ke jing ang shop dan ki you kan ki karkhana da bilat ki wala i jing wa la pin pa ha ai ke jing ben toy do ki andra sisa ke jilla kamna na ye ro ki bre jing ni ki thet ka tor da bilat ke bakam he bannya ke ba ke kipi asam tu ngai i kor ko ba nang ta
kajing penjat jaga mariang kajing penjat jaga air mentah lemar kau ki jing ni ya ki umpum ya kadem ko pam kasyo mar kemudian jing kemudian kom pajnya ni kan kini ba kini kenam jiat ni man ra kini ki beri sarkar kila banwan sisin asin andai kagasi berai andai borak si berai kan iyo banyak kerboman kan kede Kai pak rule jong jai health authorities council master ka jong kadon bentah kalau ka siap no. Kita lagi dia kan bentah di council jong jong sisa lingba jong di law ro kada banjo ban control am. Mara kita law kita officer jong di council. Mau kita bahapa jong punya di council. Jadi nak ke council ada banyak nama sedang ikan. Dan orang yang kita loi ba kita ban sumari tentu pesiap kamde banyak sebar yang kibere kan ciba ndai crash nang try mulak mo. Ndai minta ko mangiti lang ga boni ke jaka kita nyar po ba tre ki jong cibam dai try mulak. No kala ya siki bom dai try ni te Sekarang kita ikut lagi tinggi ke bahagian ni kelan transfer ke bank dan minta ke ailat kini jadi bukan gini. Bahawa minta hakadur hakat kerteng jong ke karkanal ini kerteng jong ki weipat kila man tiada yang kendau kan. Kemudian ke beritanat aku kata kerja. Bah kila tiada itu tu jaga. Hakadur ke jam jam hakadur. Misal ada kasar simen mau kalau yo angto operasional ban le ya kajiti emotion ke ikiding ta pa di kamera situ ke cakap. Kamu kan kita ikin operasional ji pai bas tu ke cakap ban. Kemudian kong ya kita ngangala po gitu ke cakap mau ngala tu mencua itu yung ngalaya di tu. Kalau kita nengkong kita survei ngalang perkat ke survei you ada ngalang kali yang over kita survei lah survei kan kasih dia itu baru tu cakap dia boleh di kasih. So kenukang kejengnya kedai betul kecekah kedan mar sinda berdoa luka. Kali kesenang bicara hero kedai manti sinda berdoa luka ke. Tekali kecekah kenal nang laki nang tang kali ngau ibri boleh kiti. Ya ni kecekah yang bakadai sebab mesika. Sebab lang bandret. Mang bol sisa motion mun sebar de. Tiga yang gam deg bab lang bandret ni ini no jadi juga. Andai jeng tong kerja jeng long bagata kedan khas mas tindak jeng luka. Kita ada jeng kebaan long bandak niat khamat kemudian yang dapat dia kawai pat ke udang semua. Kita pergi ke kedai kepala akhir pada ke CMCL. Semua kedai ni ke top sell. Kemudian satu cakap baru ada tidak ada itu bagai kita kemudian buat data. Kemudian kan dan cakap suka balai kan. Di luar kini cakap kebagian statement kebagian asin ke CMCL ro kiajan. Tidak ada gelak. Yo ke statement ke CMCL ro kan saya. Dan nangrim saya bagi nama bagi sarkar nama asyik iki. Kan buat data nanti kan. Kenalor kita kini ke euro, kini ke klaunar po, dan masih margan berkata. Kan kita sekadar ya, marga tu ke sarkar lah ada declare kumka wildlife sanctuary. Sampai sudah tangka reserve forest lah ada ke wildlife sanctuary. Ki kubah lah don bela survey yang tu ki merat kidang pun yang tu ki menjadi ki merat kidang yang tu kan. Kamut ka ini kajing yo yang kasar simen ban ti emotion po bisa mo kono na sibun kajing ya mo amdi tengi kamar yang di kan ketar ki cloud ki betap ki mat ki buat ki wa kum jo mo ke ya baru ai kan memar ke kongsan ke de kum ba beli ya ka jingkang ba ke he ba kan. Orang ni keman
Ki wei pat ki karna ro ken suk banja. Kemudian sungai su bani. Kalong presiden semua. Nomor kalau presiden nomor ka untuk itu kita pun ki karna dagulat su tu bahaya le kita situ. Maka CMC dengan dan seketika cuba pun mau kena tu likely itu di absen staff semen maka dalamnya kita kita gitu likely kimsa juga kita sub ban yo nang ni semat lagi ban yo ban dekat pemon den kita kan maka cekak gila kit lah pun kita Kadang don kan ui ka kalat, don kini kilat kelenti kibala ban pensange ya kan ya kajing yok le ka sasimen. Ni kelakut kam kahap ya bet ni. Cuma kita ni tang-tang ka kan. Belat penengkong ni dari lada kedang wan yang kesur pai ba pembalong sini di por beladet. Saya kan dan mau lihat ke itu. Sambil mau pai ba. Di coba kado di lada don batre banyak yang seri kan. Tang yang seri dan juga ala dan le. Tang kataru pi ke dan gile ni kini nomor bagi kan ke Connection. Kalat gelenti jengki kan, kalat gelenti jengki ki. Galak galak. Ibun ke stom haban ile batki kan. Habai keren pat bau Dr. Bramley Lengdo bulong wen ki start mariang jong ka perthai obren mentah nang ba London. Walaupun pau bahkan di kajinyo jengbet jong ka Star Cement kadai nomor ka EIA dan ni kata ka Environmental Impact Assessment. Kabadi ka kendon ka belasna da ka sukar peneng ha kesam ajar arpo mat penkela yaki an banti mat po kendo hakini kisnam ke baladep. Haki benaik man ba udon hanang ba Shillong Dr. Bramley habakan bekila patai khobor ulapan pau ya ka jengma lengba jo kini ke EIA amor ongkan kita sibun ya ka jella batkan tak khamtam ya kani ka jella ka basong de ke rulum bat ka kendo kidei hiki pat ba jo kani ka jella. Kani ka Environmental Impact Assessment Notification 2020 kadai tang ka draft mo kan habiat through parliament kan hap vote haman kan ki nong mi khmat janga ki MP kan hap pass na ka upper house lower house barohat te ka jing ma kalong ba kane ka weng no ki kendon ki blabo weapon scam kum ki consultation ki public hearing khamtam ki trajaka ye ki state ka mod ban chule thombor bai dak bulldozer bai kumshwan kap ki kwa ki laban le bai mentaka hongno kan national security ne ka ek bi don kam ban ra ki company na bar kim don kam ban le ki public hearing ki laban le di zoom di skype ki laban ya contact tang paramaki lakut la approve kolong hyper speed numut ti shwa sele consultation again kata ka de grukom like per cowboy mo shoot first ask questions later kata grukom te kajing suma kalong ba lada kapas kane ka parliament jungi tingi kamot hari kasi machi be kiri da brawe kiri India ki nong shong ki traj ki kendo jungi cloud jungi ki mar ki ba don bor ki ba don ka value ka he ki pinum don la show ban block ban half kata ka se kan democratically ki process ki la ban shule thambor be kan ba ki kwa na ka center na ka ni ka along ka an kan sakla ka ak enta ka da bon ba ki khna samla ba ki bre ki batre ha ki environment broadway kari India kila shit raham ki ang ada kan ya ka light tingi la kot ngim don show ka da ka we ka la ban block ban reverse Lalu ketika po Dr. Bramley ula ong ula khot ula wer ya baro manjang persya ya kini ki EIA nani ya ki kendon jaka sor pereng namar ba kini ki kendon ki ai ke jengkersan ke bapura ya ki karkhana. Ya kani ka de ke bangi hapra kum ki jat benrio hak sarkar hak ki representation jungi ban block mde tang hak jungi de ban long lang de ban ya sol inti lam bar we ki state da kamla ban le tang megla marway Baru ke North East, but cakap South India, no ni cakap cakap betul ki Cloud, kum cakap ki cakap ingu benti itu du yang cakap Assam kita ki biodiversity hotspot, kum shani ni don uranium, don coal, don ki limestone, ki de ki mar, ki belaban don haka snow jengi bampat tip, no kita laban privatize baik, push baik, ada ke like ni. Mar ki la rule ki company, ki corporation, ki baklan, ki bam selia ya ka
ya ka jing ki breu ya ka mariang tang ban biang ki plala jong kalau ne ka juk ka ma ba ngi sudan so ni covid da dan kaman konsol ino ki breu mla banya protes nomor ba ki ong ba phi mi sebab nya bet ning kalau ka juk ka ma ba te ba ki breu ki la bang di ban husiar ya kamariang nomor bon gini knyang jing ka pang ki man sami wa ko me nang le wan mar hong pong nang push ki an ki ban penjot pensniu ke mariang tang ban biang ki plala jong menta ki baru spa ki baduk ki nang tuk nang ya pro kim salia tinga pet kani kala ja pro ki prethem ni tang ni kani kam de tang shi state shi met hang ni kan hap pin hap ya konsolang paro khot ban long ka voice dan kam kumba at least shi million na shi 4 million ngot ki bre ban push ndri kam salia kan ka de numbers game te bong mo ndri kat nungun ya sign petition ni shi pho kha arnut ki bre ki we shu snap kim le ram silent is consent ta kan ngong speak now or be silent forever lakut